Pozdrav svima, kanal Mračne tajne. Pre svega jedno ogromno hvala svim mojim vernim pratiocima. Vaša podrška i ljubav koju mi dajete u komentarima zaista mi mnogo znači i zato vam šaljem jedno veliko srce. Ako ste novi ovdje, dobrodošli u našu zajednicu i pozivam vas da zapratite kanal i pritisnete zvonce kako ne biste propustili nijednu novu priču. Danas vam donosim još jednu uzbudljivu priču iz srca naših sela i davnih vremena. Spremite se da zaronite u misteriju i da zajedno istražimo šta se krije iza teške kletve siromaha. Šta se dogodi kada se sudbina poigra sa bogatstvom i moći i kakve tajne kriju seoske legende. Todor je bio čovjek kako selo u Srbiji ume da iznedri kada se sreća i nesreća pomešaju kao vode posle velike kiše. Imao je. To se prvo videlo i najduže pamtilo. Kuća mu je bila na dva boja sa doksatima širokim, podzidana kamenom, da prkosi vremenu i ljudima. Stoka mu je bila brojna i sita, a ambari puni i onda kada je godina znala da omane po celom kraju. Nije Todor stekao sve to samo radom, mada je bio radan. Nije ni samo nasledstvom, mada mu je i otac bio gazda. Bilo je tu i umješnosti, one seljačke, prefrigane pameti koja ume da namiriše priliku kao zver trag plena i da je ščepa pre nego što je drugi primete. Ali bilo je, šaputalo se po selu, i tvrdoće srca koja lako pređe u bezdušnost kada se namerači na tuđe. Ljudi su ga pozdravljali sa poštovanjem, skidali kape duboko, ali u tom poštovanju bilo je više straha nego ljubavi, jer Todor je znao da čeka, da meri i premerava i da udari tamo gde najviše boli, a sve uvijeno u zakon, u paragraf, u nekakav stari dug zaboravljen od svih osim od njega. Tako je bilo i sa Mileninom njivom. Ležala je ta zemlja kao zaspala devojka, tik uz gustu hrastovu šumu na kraju sela. Nije bila velika, tek da se preživi, ali Mileni, udovici od pre 2 godine, bila je sve. Njen pokojni muž Radovan, dobar čovjek, ali nevešt sa parama, jednom se davno to beše u nekoj nevolji zadužio kod Todorovog oca. Dug je bio skoro vraćen, ostala je neka sića, zaboravljena činilo se. Radovan je umro, a Milena ostala sama sa sinom Draganom, dečakom od 10 leta. Radila je po tuđim kućama, prala, plela, nadničila, ali oči su joj uvijek bile uprte u tu njivu kraj šume. Tu je sela ono malo žita i povrća, tu je nalazila snagu da se bori dalje. Zemlja je bila posna, ali njoj je davala dovoljno. Bila je njena, kao što je bio njen obraz, njena tuga i njena nada. A onda je Todor pronašao stari očev tefter, prašnjav, zaboravljenih korica, ali u njemu je stajao dug Radovana Kostića. Sa kamatom koja je rasla kao korov posle kiše, dug je sada vredeo više nego sama njiva. Na sudu, pred umornim pisarom i nezainteresovanim kmetom, nije bilo mnogo priče. Papir je papir, slovo je slovo. Todor je mirno izneo svoje, pokazao tefter, sračunao kamatu. Milena je stajala nemo, bleda kao krpa, pokušavajući da objasni da je dug skoro namiren, da je Radovan hteo da isplati sve, ali ga je smrt pretekla. Njene reči bile su slabašne, lelujale su u teškom vazduhu sudnice kao dim bez vatre. Ko je nju i slušao? Udovica, sama, bez jakog muškog ramena iza sebe, a naspram nje gazda, Todor, čija reč ima težinu zlata, čiji pogled može da natera čovjeka da zaboravi šta je hteo reći. Presuda je pala kao sekira na panj. Njiva, ta jedina Milenina oranica, pripala je Todoru na ime duga. Nije plakala, ni pred sudom, ni putem do kuće.
Sutradan, dok je Todor sa svojim slugama došao da izvanično preuzme posjed, zatekli su je kako stoji na međi. Stajala je bosa, stopala uronjenih u onu istu zemlju koja joj je do juče značila hleb i život. Vetar joj je mrsio raspletenu kosu, a oči suve i nekako nepomične bile su uprte u Todora. Nije bilo mržnje u tom pogledu ni prekora, samo neka duboka, mirna tuga, kao dno presušenog bunara. Todor zastade na nekoliko koraka. Osjetio je neku nelagodu kao hladan dah iza vrata. Sluge se uskomešaše iza njega čekajući zapovijest. On pročisti grlo. Htede nešto da kaže, nešto zvanično, zakonski, da potvrdi svoje pravo. Ali riječi mu zapješe u grlu pred tim mirnim, osuđujućim pogledom. Milena progovori tiho, ali njen glas se jasno čuo u tišini ranog jutra. Nije vikala, nije klela, bučno i prostački. Njene reči su bile odmerene, teške kao grumen zemlje natopljen suzama generacija. Gazda Todore, reče ona, ne sklanjajući pogled sa njegovog lica. Uzeo si mi hleb iz ruku i zemlju ispod nogu. Neka ti je prosto pred ljudima i pred Bogom ako može biti prosto. Ali znaj ovo, ova zemlja pamti. Pamti ko je gazio i ko je sejao. Uzimaš je silom, na pravdi Boga je otimaš od sirotinje. Zastala je za trenutak kao da meri snagu sljedećih reči, a onda još tiše, ali sa jezom koja prođe Todorovim slugama niz kičmu, dodade kletvu, staru kao zemlja sama, izvučenu iz najdubljih žila narodnog pamćenja. Da Bog da ti seme u njoj trulilo, a znoj ti plod ne video. Koliko si mi suza danas isterao, toliko ti se dana njiva ova rugala. Rađala ti kamen gde pšenicu čekaš, a korov cvao umjesto tvoga truda. Zemlja ova da ti bude teška i danju i noću, pa sve do veka. Zavladala je tišina. Čuo se samo vetar u krošnjama hrastova i nervozno frktanje Todorovog konja. Sluge su oborile poglede. Niko nije smeo da sretne ni Milenin, ni Todorov pogled. Gazda Todor osjeti kako mu se jeza penje uz leđa, ali brzo je potisnu. Steže vilicu. Ispravi se. Ženo, procedi kroz zube. Ne bogohuli. Sud je rekao svoje i ovo je sada moje. A ti idi svojim putem. Okrenuo se naglo, ne pogledavši je više. Dao je znak slugama da počnu sa obeležavanjem međa, da zabodu nove njegove belege. Dok su oni radili, on je stajao leđima, okrenut Mileni, gledajući prema šumi, prema svojoj novoj zemlji. Osjećao je njen pogled na potiljku težak i nepomičan. Milena se okrenula tek kada su i posljednji tragovi Todorovih ljudi nestali prema selu. Još jednom je pogledala njivu, svoju bivšu njivu. Zatim se sagela, uzela šaku zemlje, prinela je usnama kao svetinju i onda je polako pustila da iscuri kroz prste. Okrenula se i bez reči pognute glave krenula prema svojoj kući, ostavljajući za sobom zemlju bez senke, zemlju natopljenu nepravdom i teškim rečima. Čim je prolećeno sunce dovoljno zagrijalo zemlju da primi seme, Todor nije časio časa. Na onu njivu kraj šume bacio je najbolje seme pšenice koje se moglo naći u celom kraju. Nabavio ga je čak i Srema, plaćajući suvim zlatom, da pokaže i selu i sebi, a možda i onoj utvari od žene, što je bosa stajala na međi, da je on gazda i da će njegova volja nadvladati i zemlju i kletvu. Angažovao je najvrednije radnike, momke, zdrave i krepke, navikle na težak rad i na sunce što prži bez milosti. Plaćao ih je bolje nego drugi, ali je i zahtevao više. Radilo se od zore do mraka bez predaha. Zemlja je orana duboko, drljana pažljivo, svaki grumen usitnjen, svaka travka počupana
Izgledala je podatno, crna i bogata pod prvim prolećnim suncem, spremna da primi skupoceno seme i da ga stostruko vrati. Todor je često dolazio da nadgleda radove, stajao bi na ivici njive, brade ponosno isturene, i gledao kako se brazde slažu jedna za drugom, kako se zemlja pokorava snazi volova i oštrini pluga. U tim trenucima osjećao je moć, onu slatku opijanost koju daje posjedovanje i kontrola. Milenine reči, one tihe i oštre, potiskivao je duboko u sebi, kao ružan san koji se zaboravlja čim svane dan. Pšenica je nikla brzo i jedro, izbila je kao zeleni tepih, gusta i obećavajuća. Radnici su se zadovoljno zgledali, a i Todor je osjetio kako mu neki teret spada sa srca. Eto, mislio je, sila i rad pobeđuju, kletve su za slabe i nemoćne. On je Todor, gazda, čija pšenica raste i tamo gdje drugi ne bi uspjeli ni korov da odgaje. Nekoliko nedelja njiva je bila prizor za ponos. Zeleno more koje se talasalo na blagom povetarcu, obećanje bogate žetve. A onda jednog jutra radnici koji su došli da okopavaju žito zatekli su čudan prizor. Na nekoliko mjesta usred najgušćeg useva pšenica je bila polegla, izgažena, kao da je neko igrao kolo. Ali nije to bila šteta od stoke, nije bilo otisaka kopita, nije bilo tragova kakve ostavljaju divlje svinje ili jeleni. Zemlja je bila ispremetana, na nekim mjestima čak i plitko iskopana, kao da je neko grebao kandžama ili malim, oštrim alatkama. Radnici su se uznemireno došaptavali. Pozvali su Todora. Dojahao je besan, lica crvenog od ljutnje. Obilazio je pogažena mesta, zagledao tragove, psovao glasno, optužujući nevidljive štetočine. Neka skitnica, neki zavidljivac vikao je. Naći ću ja njega, pa makar mi to bilo posljednje. Naredio je da se šteta popravi koliko se može i postavio je jednog od momaka da stražari tokom noći. Ali sutradan ista slika. Na drugom kraju njive opet pogaženi krugovi, opet iskopana zemlja. Stražar se kleo da ništa nije video ni čuo. Cijelu noć je bio budan, obilazio njivu, ali osim sovuljage u obližnjoj šumi i šuma vetra, nikakav drugi zvuk nije dopro do njega. Todor je postavio 2 stražara, pa 3, uzalud. Svakog jutra njiva je osjetala sa novim ožiljcima. Bilo je nečeg neprirodnog u tome, nečeg što je ledilo krv u žilama i najhrabrijim momcima. Radnici su počeli da dolaze na posao nerado, ćutke bi radili i gledali što pre da odu. Osjećala se zebnja u vazduhu. Tada su po selu krenule priče, isprva tiho, u pola glasa, po budžacima i uz rakiju, a onda sve glasnije. Jedan od stražara kleo se da je iz daleka na Todorovoj novoj njivi video čudna svetla i sitne prilike kako igraju u krug. Opisivao ih je kao dečake, ali nekako čudne, brze, sa nečim crvenim na glavama. Drugi je čuo tanku pištavu svirku koja je dopirala iz pravca šume, ali samo u gluvo doba noći. Jedan domaćin iz sela je pričao kako mu se krava jedne noći uznemirila. Mukala je kao da je nešto plaši, a baš su prolazili pored te njive. Priče su rasle, kitile se nevjerovatnim detaljima, ali sve su imale zajedničku nit. Nešto čudno, neljudsko, nastanilo se na otetoj zemlji. Spominjali su se patuljci, đavolčići, ona sitna bića iz narodnih predanja koja žive po šumama i ritovima. I sve češće uz te priče pominjalo se Milenino ime i njena kletva. Ljudi su klimali glavama, značajno se pogledajući. Nisu Todoru otvoreno ništa govorili, bojali su ga se, ali se osjećalo da u tim pričama ima i neke zluradosti, neke tihe potvrde da pravda, makar i ona onostrana, ipak dostiže one koji je krše. Jedne noći pred kraj proleća,
Kad je pšenica već počela da klasa, Todor nije mogao da spava. Neka unutrašnja muka ga je terala napolje. Mesec je bio skoro pun, ali prekriven tankim oblacima, pa je svetlost bila bleda i nestvarna. Ne znajući ni sam zašto, krenuo je polako prema ukletoj njivi. Nije poneo pušku, niti zvao sluge. Išao je sam, privučen nekom mračnom silom, mešavinom prkosa i straha. Kad je stigao blizu, na ivicu šume zastao je. Vazduh je bio neobično miran i težak, a onda je čuo. Isprava jedva čujno kao zujanje komarca, a onda sve jasnije, tanka, pištava melodija. Nije ličila ni na šta što je ikada čuo. Nije to bila frula, ni gajde, ni ljudski glas. Bilo je to nešto više, prodornije. Zvuk koji je golicao uši i istovremeno izazivao duboku nelagodu. Dolazilo je negde iz njive ili možda iz šume koja se crnela pored nje. Melodija je bila čudno vesela, poskočna, ali u njoj je bilo nečeg jezivog i neljudskog, kao da se sama tama igrala, svirala na nevidljivim instrumentima. Todor je stajao kao ukopan. Srce mu je lupalo u grudima. Htio je da zakorači napred, da vidi, da se suoči sa tim što mu uništava usev i mir, ali noge su mu bile kao od olova. Strah, jači od razuma, jači od ponosa, skovao mu je udove. Ovo nije bilo nešto sa čime se on mogao boriti. Ovo nije bio čovjek od krvi i mesa, koga možeš udariti, potplatiti ili tužiti. Ovo je bilo nešto iz zemlje, nešto što je Milenina kletva probudila ili prizvala. Nije znao koliko je dugo stajao tako, paralisan strahom, osluškujući jezivu muziku koja je treperila u noćnom vazduhu. Onda se polako, korak po korak, okrenuo i počeo da se povlači prema selu. Nije bežao, ali svaki korak unazad bio je težak, kao da se izvlači iz živog blata. Zastao je tek kada je stigao do svojih kapija, zadihan, naslonio se na hladan kamen. Svirka se više nije čula, ali je odzvanjala u njegovoj glavi kao zlokobni eho. Te noći Todor prvi put nije samo sumnjao. Te noći je znao da na onoj njivi nije sam i da bitka koju vodi nije bitka za žito, već za nešto mnogo veće i mračnije. Nevolja, kad jednom pusti koren, ne drži se samo njive i međe. Ona ume podmuklo da se uvuče kroz prag, da se nastani u kuću, da legne za sofru i da diše u kućanima za vrat. Todor je to počeo da osjeća na svojoj koži, u svojoj kući, koja je do juče bila simbol njegove snage i sigurnosti. Više nije samo ona njiva kraj šume bila mesto zebnje, čitav njegov dom, onaj sa dva boja sa širokim doksatima, počeo je da odiše nekom čudnom, teškom atmosferom. Prvo su počele da se kvare stvari koje se inače ne kvare tako lako. Hleb, ispečen tog jutra, do večeri bi uhvatio zelenu plesan po kori, kao da je stajao nedeljama u vlazi. Meso u salamuri, koje je moglo da traje mesecima, dobijalo bi čudan, opor miris. Sluge su širile oči, krstile se krišom. Todor je to sve primećivao, ali je ćutao stežući vilicu, pripisujući sve vrućini, nemaru, bilo čemu opipljivom. Ali najviše ga je mučila voda iz bunara. Bunar je bio star, deda mu ga je kopao i voda je oduvek bila hladna i pitka, najbolja u selu. A sada je dobila neki gorak ukus ustajale vode, ustajale zemlje, kao da se nešto mrtvo raspada dole u tami. Iako je niko drugi nije hteo piti, Todor je terao sebe da je pije na silu, iz nekog čudnog inata, ali svaki gutljaj mu je ostavljao gorčinu u ustima i nemir u stomaku. Ono što ga je međutim slamalo više od pokvarene hrane i gorke vode, bio je njegov sin Stevan. Dečak, inače veseo i razdragan, počeo je da vene.
Omršaveo je postao bled i čutljiv. Noću se budio vrišteći okupan hladnim znojem. Kad bi ga Todor izbezumljen od straha privio uza se i pitao šta je sanjao i šta ga muči, dečak bi samo drhtao i ponavljao nepovezane reči. A onda je počeo da govori kako ga neko zove. Tata, šaputao bi široko otvorenih preplašenih očiju. Zovu me. I zemlje me zovu. Ma ko te zove, sine, kakva zemlja, pitao bi Todor, pokušavajući da zvuči mirno, dok mu je srce ledila jeza. Ne znam ko. Duboko je i vuku me, mrmljao bi Stevan, a onda bi ponovo zajacao i čvrsto se privio uz oca. Todor bi ga držao tako satima, nemoćan, slušajući njegovo isprekidano disanje, osjećajući kako ga obuzima hladan strah. A onda je počelo kucanje. Prve večeri, baš kad je sumrak pao i prve zvezde se promolile na nebu, začulo se tiho kucanje na prozoru Stevanove sobe. 3 kratka odsečna udarca. Kuc, kuc, kuc. Todor je skočio, misleći da je neki dečak iz komšiluka došao da zove Stevana. Istrčao je napolje, obišao kuću, ali nikoga nije bilo. Dvorište je bilo pusto, samo je vetar šuštao kroz staru jabuku. Vratio se zbunjen, sležući ramenima. Sljedeće večere u isto vrijeme opet isto. Kuc, kuc, kuc. Ovog puta Todor je bio brži, kao oparen, izleteo, ali opet ništa. Ni traga, ni glasa, ni od koga. Samo mukla tišina i osjećaj da ga neko posmatra iz mraka. Treće večeri svi u kući su bili napeti, sluge su se kretale na prstima, a Todor je sedeo pored sinovljevog kreveta, držeći staru lovačku pušku u krilu. Kad se začulo poznato kucanje, oštro i jasno, kao da neko stoji tik iza stakla, Todor je naglo otvorio prozor i pogledao napolje. Ispod prozora nije bilo nikakvih tragova, ni slomljene grančice, ni otiska stopala u mekoj zemlji. Kao da je duh kucao. Te treće noći Todor više nije mogao da izdrži. Strah, onaj ledeni iskonski strah, koji je prvi put osjetio kraj njive slušajući neljudsku svirku, sada mu je opet obuzeo dušu. Njegov ponos, njegova gordost, njegova vera u snagu i novac, sve se to topilo pred nevidljivom silom koja je opsedala njegov dom i mučila njegovo dete. Morao je nešto da preduzme, nešto što prevazilazi ljudske moći. Sutradan, rano ujutru, upregao je laka kola i ne govoreći nikome kuda ide, krenuo prema parohijskoj kući na drugom kraju sela. Pop Radoslav je bio star čovek, miran i tih, ali poznat po mudrosti i čvrstini svojih uverenja. Ljudi su ga poštovali, ne samo zbog mantije, već i zbog njegove pravičnosti i razumevanja ljudske muke. Todor ga nije često viđao osim na slavama i velikim praznicima. Nije bio čovek od crkve. Vera mu je bila više običaj nego iskreno ubeđenje. Ali sada osjećao je da mu je pop jedina nada. Možda osveštanje kuće, molitva, malo svete vodice mogu oterati zlo koje se uvuklo. A možda bi pop mogao da ode i do one njive, da je okadi, da pročita molitvu i tako slomi kletvu. Stigao je pred skromnu parohijsku kuću, nekako postiđen sopstvene nemoći. Pop Radoslav ga je primio mirno. Seo je za svoj stari drveni sto, sklopio izborane ruke i pogledao Todora svojim bistrim očima. Todor je počeo da priča, u početku uvijeno, pokušavajući da umanji problem govoreći o nekim sitnim neprilikama, o dečijim strahovima, o možda nekim zavidnim ljudima, ali pop ga je slušao mirno, ne prekidajući ga, i Todor je osjećao kako mu reči postaju sve nesigurnije, kako mu priča zvuči šuplje pred tim mirnim pogledom, koji kao da je video pravo kroz njega, u srž njegove muke i njegovog greha. Na kraju nije više mogao da izdrži, ispričao je sve. I za njivu, i za Milenu, i za kletvu. Kad je završio, u sobi je zavladala tišina. Pop Radoslav je ćutao neko vreme, gledajući kroz prozor
a onda je polako vratio pogled na Todora. U njegovim rečima nije bilo osude, samo duboka tuga. Todore, rekao je tiho, ali njegove reči su odjeknule u tišini kao presuda. Došao si da tražiš da ti svetinja pomogne protiv posljedica tvog dela, da molitvom poništim ono što si sam posejao. Oče, Radoslave, promucao je Todor. Platit ću koliko god treba, daću prilog za crkvu, samo pomozite, dete mi strada. Pop je blago odmahnuo glavom. Nije ovdje reč o novcu, Todore. Neke se stvari ne mogu kupiti, niti se neke rane mogu novcem zaceliti. Ti si uzeo ono što nije tvoje. Oteo si udovici posljednju nadu. Oglušio si se o Božju i ljudsku pravdu. A zemlja pamti, Todore. A čini se da i Bog vidi. Ali, kletva, zar ne možete da... Nije Milenina reč ono što ti ne da mira, Todore. Prekinuo ga je Pop mirno, ali odlučno. Njena reč je samo dala glas onome što je već bilo tu, nepravdi. A nepravda umije da pusti čudan koren u svetu. Ona sama rađa svoje plodove. Nemir, strah i nesreću. Ja ne mogu ići da svetim zemlju koju si oteo. Ustao je, dajući znak da je razgovor završen. Prišao je Todoru i stavio mu ruku na rame. Mogu se moliti za tebe, Todore. Mogu se moliti za spas tvoje duše i za zdravlje tvog deteta. Ali osveštati otetu zemlju ne mogu. Jer zapamti dobro, tuđe ne prima koren, Todore. Što nije tvoje, neće ti ni roditi. Idi kući, pomoli se sam ako znaš kako i razmisli dobro šta ti je činiti. Ne traži pomoć od svetinje da pokriješ greh, nego traži snagu da ispraviš što si pogrešio. Todor je izašao iz parohijske kuće kao pokisao. Odbijanje popa Radoslava bilo je gore od najgore kletve. Ostavilo ga je potpuno samog, ogoljenog, suočenog sa sopstvenim delom i njegovim strašnim posljedicama. Više nije bilo nikoga kome bi se mogao obratiti, nikakve sile, ni ljudske, ni božanske koja bi stala na njegovu stranu. Bio je sam, sa svojom otetom zemljom, sa svojim bolesnim detetom, sa glasovima i senkama koje su ispunjavali njegovu kuću i njegovu dušu. I tako dođe i taj Ilindan, Sveti Ilija Gromovnik, dan kada se nebo po verovanju otvara i kad se letina lomi na pola. Od pamti veka je tog dana u selu održavan sabor, vašar, mjesto gdje se ljudi sastaju, vide, trguju, vesele, zaborave na muke bar za jedan dan. Od ranog jutra slivala se reka naroda prema velikoj poljani kraj reke. Šarenilo nošnji, cika dece, blejanje stoke na prodaju, miris pečenja i kuvane rakije, oštri zvuci trubača. Sve se mešalo u jedan uzavreli kotao života, bučan i veseo pod vrelim avgustovskim suncem. Ljudi su se smejali glasno, udarali jedni druge po ramenima, nazdravljali iz drvenih čutura. Usred te vreve pojavi se i gazda Todor. Došao je na svom doratu, gizdavom i sjajne dlake, a pored njega je išao sluga vodeći za ruku malog Stevana. Todor se trudio da izgleda kao i obično, uspravan, ponosan, pogledom koji obuhvata sve oko sebe. Odpozdravljao je na pozdrave, klimao glavom, čak se i osmehnuo nekoliko puta. Ljudi su mu se sklanjali sa puta, pozdravljali ga sa poštovanjem, ali nekako užurbano, bez želje da započnu razgovor. Osjećao je njihove poglede na leđima, čuje kako razgovori utihnu kada prođe. Znao je on da svi znaju za njivu, za kletvu, za čudne događaje u njegovoj kući, za bolest koja je nagrizala njegovog sina. A Stevan je bio tiha potvrda tih šaputanja. Dečak je bio bled upalih obraza, očiju bez sjaja. Gledao je oko sebe odsutno, bez dečije radoznalosti. Todor je koračao kroz gužu, praveći se da ne primećuje ni sažaljive ni zlurade poglede, ni tišinu koja bi nastala oko njega. Htio je da pokaže da je sve u redu, da ga se glasine ne dotiču, da je on i dalje gazda Todor, čovjek koga se treba bojati i poštovati.
ali ispod te fasade rasla je panika. Osjećao se kao glumac na pozornici koji igra ulogu koju više ne razume i ne kontroliše. A onda kraj velikog izvora, gdje su devojke zahvatale hladnu vodu i nudile je prolaznicima, ugleda Milenu. Stajala je malo po strani, obučena u prostu tamnu haljinu, kose skupljene u skromnu pletenicu. Nije gledala u vašarsku vrevu, nije učestvovala u opštem raspoloženju. Stajala je mirno, gotovo nepomično, zagledana u vodu koja je klokotala iz kamena. Oko nje je bio neki krug tišine i spokoja, koji je bio u potpunoj suprotnosti sa bukom sabora. Njena pojava, tako mirna i tiha, delovala je snažnije od sve Todorove izveštačene gordosti. Bila je tu kao živi spomenik nepravdi, kao tihi sudija u sred narodnog veselja. Todor osjeti da mu se grlo steže. Hteo je da je skrene, da je zaobiđe, da se pravi da je ne vidi, ali put ga je vodio pravo pored izvora. Morao je proći blizu nje. Ukočio je korak, ispravio leđa i još više podigao bradu. Prolazio je pored nje, gledajući pravo ispred sebe, praveći se da je vazduh. Držao je u ruci svoju čuturu, lepo izrezbarenu, punu najboljeg vina, koju je upravo bio napunio da nazdravi sa nekim poznanikom, da održi privid normalnosti. I baš u trenutku dok je bio tačno ispred Milene, ruka mu nekako nespretno zadrhta, možda od unutrašnje napetosti. Čutura mu iskliznu iz ruke. Pala je na kamenom poplačanu stazu oko izvora. Svi koji su bili u blizini očekivali su zvuk pucanja drveta, prskanja vina po kamenu. Ali zvuka nije bilo. Čutura se razletela u komade, vino se prosulo u tamnoj lokvi, ali sve se dogodilo u potpunoj, neprirodnoj tišini. Kao da je sam zvuk odbio da prisustvuje tom događaju. Muk. Samo muk, gdje je trebalo da bude prasak. Ljudi koji su stajali okolo, zaledili su se na trenutak, pogledi su im skakali sa razbijene čuture na Todora, pa na Milenu, koja se nije ni pomerila, ni pogledala. Osjećala se jeza u vazduhu jača od letnje žege. I kao da je ta sablasna tišina bila okidač, u sljedećem trenutku mali Stevan, koji je stajao tik uz oca, zakolutaja očima i bez glasa se sručio na zemlju. Pao je kao sveća, mlitavo i beživotno. Stevane, sine, zaurlao je Todor, zaboravljajući na čuturu i na Milenu i na poglede oko sebe. Bacio se pored dečaka, drmusao ga i dozivao. Nastala je pometnja. Ljudi su se okupili, ali nekako sa zadrškom. Žene su coktale usnama, muškarci mrmljali nešto sebi u bradu. Svi su gledali u Todora, pa u dečaka, pa opet u Milenu, koja je i dalje stajala kraj izvora, mirna kao kip, lica bez izražajnog. Ljudi su nekako doneli vode, isprskali dečaka i on je polako došao svesti. Bio je još bleđi, jedva je gledao. Todor ga je uzeo u naručje, promucao nešto kao zahvalnost okupljenima i ne gledajući više nikoga, pogotovo ne Milenu, krenuo da se probija kroz gužvu prema izlazu iz saborišta. Osjećao je stotine očiju na sebi, osjećao je tišinu koja ga je pratila. Njegov pokušaj da se pokaže jakim i nedodirljivim propao je na najgori mogući način pred celim selom. Kasnije tog popodneva, kada je Stevan ležao kod kuće umiren nekim travkama koje mu je stara komšinica smućkala, Todor više nije mogao da izdrži. Očaj ga je lomio. Otišao je ponovo na saborište koje se već polako praznilo. Tražio je Milenu. Našao ju je skoro na istom mestu, kraj izvora, kao da se nije ni pomerala. Sunce je bilo na zalasku, ali oko Milene je i dalje bio onaj krug mira i neke tuge. Prišao joj je polako, oklevajući. Izvadio je iz džepa kesu sa novcem. Bilo je tu dosta. Dovoljno da ona kupi 2 takve njive. Držao je kesu u ruci, pružajući je prema njoj, ne usuđujući se da pogleda u oči. Milena, promucao je glasom hrapavim od muke. Uzmi ovo, molim te uzmi.
za njivu. Ovo je više nego što vredi, samo neka ovo prestane. Milena nije ni pogledala u kesu sa novcem. Njene oči su i dalje bile uprte negde u daljinu. Dugo je ćutala. Todor je stajao pred njom ponižen, sa ispruženom rukom u kojoj je bila kesa sa novcem. Taj njegov bog kojem se klanjao, a koji je sada bio potpuno bespomoćan. Konačno, Milena progovori tiho, ali jasno. Nije ga ni pogledala. Sklonite pare, Todore, rekla je mirno. Ima rana koje se novcem ne leče. Ima tragova koji se ne mogu izbrisati. A šta si jednom zgazio, ne možeš parama popraviti. Okrenula se polako i bez ijedne riječi više krenula putem prema svojoj kući, ostavljajući Todora samog kraj izvora sa njegovom beskorisnom kesom novca u ruci, dok je posljednje sunčevo svetlo nestajalo iza brda, a saborište tonulo u tišinu i senke. Posle tog nesrećnog ilindanskog sabora Stevanu više nije bilo bolje. Naprotiv, bolest koja ga je tištila stegla ga je jače, kao da je sam događaj na vašarištu, ona jeziva tišina razbijene čuture i njegov pad, bio neka vrsta potvrde, pečat na njegovu sudbinu. Više nije ustajao iz kreveta. Ležao je u postelji u zamračenoj sobi, malaksao i tih. Vatra ga je lomila, čas bi goreo kao da će sagoreti, čas bi ga tresla groznica od koje su mu zubi cvokotali. Buncao je, pominjao zemlju, mrak, ruke koje ga vuku dole. Todor je bdio nad njim danonoćno, lica sivog od umora i očaja. Gledao je kako mu sin kopni pred očima, kako nestaje život iz njega, a on, gazda Todor, moćan i bogat, stajao je potpuno bespomoćan. Njegov novac, njegovi konji, njegove njive, sve je to bilo bezvredno pred ovom tihom, nevidljivom silom koja mu je otimala dete. A onda jednog jutra žena ga užasnuto pozva. Na Stevanovim malim mršavim grudima, tamo gdje se rebra spajaju, pojavila se mrlja. Nije bila modrica od pada, niti kakav osip od groznice. Bila je to tamna, gotovo crna fleka, nejasnih ivica isprva, ali kako su dani prolazili, postajala je sve određenija, sve jasnija, dok se nije ukazala u svom punom zastrašujućem obliku. Bio je to otisak šake, jasna, crna senka ljudske šake sa 5 prstiju raširenih na bledoj koži dečaka, kao da ga je neko iz tame zgrabio i ostavio svoj neizbrisiv trag. Kućna pomoćnica Marta se krstila i bežala iz sobe, a Todor je stajao kao skamenjen, gledajući u taj užasni beleg. To je bila ruka one sile koja ga je zvala iz zemlje, ruka kletve, ruka otete njive koja je sada posegla za njegovim jedincem. Očaj tera čovjeka na sve. Todor je slao po lekare u varoš. Oni su samo odmahivali glavom, davali neke praškove koji nisu pomagali. Onda se okrenuo seoskim travarkama i vidarima. Dolazile su stare žene, mrmljale bajalice, kuvale čajeve od gorkih trava, previjale obloge od lekovitog blata i lišća. Neke su pokušavale da skinu crnu ruku nekim svojim tajnim melemima, ali beleg je ostajao, postojan i zlokoban, rugajući se njihovom trudu. Dani su prolazili u muci i strepnji. Stevan je bio sve slabiji, jedva je disao. Crna ruka na njegovim grudima činila se tamnijom, kao da se širi, kao da ga guši. Todor je sedeo pored kreveta, držao sinovljevu vruću nejaku ruku i osjećao kako se u njemu lomi posljednji tračak nade. Njegov ponos je bio smrvljen, njegov inat besmislen. Ostao je samo goli očaj i očinska ljubav koja je kidala dušu. Jedne noći dok je napolju besnela oluja sa grmljavinom koja je podsjećala na svetog Iliju, Todor više nije mogao da sedi i čeka. Neka iskonska potreba da nešto učini, bilo šta, samo da ne sedi iskrštenih ruku, naterala ga je da ustane. Nije tačno znao šta da radi, ali vodio ga je samo očajnički instinkt.
Obukao je grubi kaput preko košulje. Uzeo krišom iz kuhinje pregršt najboljeg meda u saću, flašu najstarije rakije iz svog podruma i tek ispečen, još topao, beli hleb. Sakrio je sve to pod kaput i nečujno izašao iz kuće u olujnu noć. Vetar ga je šibao, kiša mu se slivala niz lice, ali on je išao odlučno, kao u transu, prema onoj njivi na kraju šume. Gazdinstvo je spavalo, samo su psi uznemireno lajali u daljini. Probijao se kroz mrak i blato, vođen samo jednom mišlju. Mora da ode tamo, na mesto gdje je sve počelo. Kad je stigao do međe, njiva je izgledala sablasno pod bleskovima munja. Mlada pšenica, ono što nije bilo pogaženo, povijala se pod naletima vetra i kiše, izgledajući kao da se grči u bolu. Šuma je hučala kao razjareno more. Prišao je starom kvrgavom hrastu koji je stajao na samoj ivici njive, kao nemi stražar između otete zemlje i mračne šume. Tu, u zavetrini drveta, spustio je svoje darove na zemlju. Pažljivo je položio saće meda, otvorio flašu rakije i prosuo malo po zemlji oko stabla, a onda stavio i beli hleb. Stajao je tako nekoliko trenutaka, mokar do kože, slušajući huk oluje i sopstveno srce kako udara. A onda je pao na kolena u blato. Nije se molio Bogu, nije se molio svecima, obratio se nečemu drugom, onim nevidljivim silama koje su mu zagorčavale život, koje su mu uzimale dete. Čujte me, prošaputao je vetar, glasom slomljenim i promuklim. Kogoda ste, šta goda ste, ja sam zgrešio, priznajem. Uzeo sam što nije moje. Silom sam oteo ovu zemlju od udovice i pogazio pravdu. Duboko je udahnuo, gutajući knedlu u grlu. Suze su mu se mešale sa kišom na licu. Evo vam darovi. Ovo je najbolje što imam. A njiva, neka opet bude njena. Neka bude Milenina, kao što je i bilo. Samo vas molim i preklinjem. Samo mi dete ostavite. Ne tirajte njega, on nije kriv. Uzmite mene, samo njega pustite. Ostao je tako na kolenima dugo, dok je oluja polako jenjavala. Nije bilo odgovora, nije bilo znaka. Samo šum kiše koja je ispirala zemlju i njegove suze. Ali dok je klečao tamo u blatu ponižen i očajan, osjetio je kako se o njemu nešto menja. Njegova molba nije bila samo vapaj oca, bila je i priznanje krivice i iskreno kajanje. I u tom kajanju rodila se odluka, jasna, čvrsta i neopoziva. Znao je šta mora da uradi. Ustao je polako, ostavio darove pod hrastom i ne osvrćući se krenuo nazad prema kući. Hodao je uspravnije, iako je bio mokar i blatnjav. Teret očaja kao da je malo popustio, zamenjen čvrstom odlukom. Sutradan čim je svanulo, Todor je otišao pravo kod seoskog pisara Čiče Miloja, starca koji je beležio sve ugovore, testamente i žalbe u selu. Nije bilo tragova nekadašnje bahatosti na Todorovom licu. Bio je miran, ozbiljan. Čiča Miloje, rekao je tiho, ali odlučno. Piši ovo. Pisar ga je pogledao iznenađeno ispod naočara, ali je uzeo pero i hartiju. Piši ovako. Ja, Todor Ranković, svojevoljno i pri čistoj svijesti, vraćam njivu kraj šume, poznatu kao Radovanova njiva, udovici Mileni Kostić. Poništavam svaku raniju odluku suda i svaki papir koji meni daje pravo na tu zemlju. Vraćam je njoj u trajno vlasništvo. Zastao je za trenutak, a onda dodao. Ja, Todor Ranković, neću više ni koraka preko nje preći, niti ću ikako pravo na nju polagati, ni ja, ni moji naslednici, dok je sveta i veka. Potpisao je drhtavom rukom, ali čitko. Platio je pisaru ono što je trebalo i izašao na ulicu. Dan, nakon što je pred pisarom vratio zemlju Mileni, Todor je osjetio da njegov put pokajanja nije završen.
Papir je bio samo znak, formalnost, pred ljudima, ali ostao je dug prema ženi koji je unesrećio. Dug koji se nije mogao izmiriti mastilom na hartiji. Osjećao je da mora otići kod nje, stati pred nju kao čovjek pred čovjekom, bez svedoka, bez izgovora i tražiti ono što mu ni sud ni pisar nisu mogli dati. Oproštaj. Krenuo je peške rano ujutru, dok se rosa još presijavala na travi. Nije uzeo konja, nije poveo slugu. Obukao je prosto odelo, ono radno, kao da ide u polje, a ne kao gazda koji obilazi svoje imanje. Noge su mu bile teške dok je koračao prašnjavim seoskim putem prema Mileninom kraju sela. Svaki korak bio je borba sa ostacima ponosa, sa godinama naviknutom gordošću koja se opirala ovom činu konačnog poniženja. Ali slika bolesnog sina i crne ruke na njegovim grudima bila je jača od svakog stida. Hodao je polako, pogleda uglavnom u protogu zemlju pred sobom, kao da u njoj traži snagu ili opravdanje. Milenina kućica bila je mala i prizemna. Ograda od pruća bila je naherena na jednom kraju, a mala bašta ispred kuće bila je uredna, ali skromna. Sve je odisalo siromaštvom, ali nekom tihom čistoćom i mirom. Bio je to svet potpuno drugačiji od njegove prostrane, bučne i sada nemirom ispunjene kuće. Otvorio je kapiju i ušao u dvorište. Milena je bila na polju. Prostirala je neko rublje na konopac razapet između stare jabuke i zida kuće. Kad ga je ugledala, zastala je u pokretu sa mokrom krpom u ruci. Samo ga je mirno pogledala svojim dubokim tamnim očima koji su izgledale kao da čuvaju svu tugu sveta. Čekala je. Todor je prišao polako, korak po korak, dok nije stigao do Milene. Tu je zastao. Spustio se na kolena. Kleknuo je na tvrdo utabanu zemlju ispred kućinog praga, pognuvši glavu. Nije mogao da je pogleda u oči. Milena, rekao je tiho, glasom koji je jedva izlazio iz stegnutog grla. Zgrešio sam. Teško sam ti zgrešio. Znam da reči ne mogu ispraviti zlo koje sam naneo ni tebi, ni tvom detetu, ni uspomeni na tvoga muža. Vratio sam zemlju na papiru, ali došao sam da te molim, ako možeš, da mi oprostiš. Ne zbog mene, nego zbog svega ostalog. Reči su bile proste, nespretne, ali dolazile su iz dubine slomljenog srca. Nije nudio novac, ni nagodbe, samo je klečao ponižen, čekajući njenu presudu. Milena je stajala neko vreme nepomično, gledajući u teme čovjeka koji je klečao pred njom. Vetar je tiho šuštao, čula se pčela kako zuji oko obližnjeg cvijeta. Onda se bez reči okrenula i ušla u kuću. Todor je ostao da kleči, ne znajući šta da očekuje. Osjećao je kako mu obrazi gore od stida, ali se nije pomerao. Posle nekoliko trenutaka Milena se vratila. U rukama je nosila mali zemljani krčak, onakav kakav koriste najsiromašniji, ali čist i napunjen bistrom vodom. Prišla je Todoru i bez reči mu pružila krčak. On je podigao pogled iznenađen. Video je njeno lice mirno, bez gneva, bez osude. U njenim očima nije bilo ni traga zluradosti zbog njegovog poniženja. Prihvatio je krčak drhtavim rukama. Bio je težak i hladan. Prineo ga je usnama i počeo da pije. Voda je bila obična, izvorska, ali činilo mu se da nikada ništa čistije i slađe nije okusio. Pio je dugo, u potpunoj tišini, sve dok nije iskapio i posljednju kap. Osjećao je kako voda spira gorčinu iz njegovih usta, kako hladi vatru stida u njegovim grudima, kao da pije samo oproštenje. Kada je spustio prazan krčak, Milena ga je uzela nazad. Pogledala ga je pravo u oči, a onda je progovorila tiho, ali rečima koje su imale težinu večnosti. Sad si čovjek, Todore, rekla je.
sad te može zemlja primiti. Više ništa nije kazala. Samo je stajala tu, a Todor je osjetio kako neki ogroman teret pada sa njega. Nije bilo formalnog oproštaja, ali u njenim riječima, u činu davanja vode na pragu, bilo je sadržano sve. Bilo je to prihvatanje njegovog kajanja, priznavanje njegove promjene. Bilo je to pomirenje dublje od riječi. Ustao je polako, još uvijek nesiguran na nogama. Naklonio se duboko pred njom bez riječi i okrenuo se. Dok je odlazio iz njenog dvorišta, osjećao se lakšim nego ikada pre. Sunce mu je grejalo leđa, ali ona prava toplina dolazila je iznutra. Od tog dana čuda su prestala. Na onoj njivi kraj šume više nije bilo pogaženih krugova ni iskopane zemlje. Trava je rasla mirno, čekajući Milenine ruke da je ponovo zaseju. U Todorovoj kući hrana se više nije kvarila, a voda iz bunara je opet postala bistra i pitka. Sablasno kucanje na prozoru se više nikada nije čulo. A Stevan je počeo polako da se oporavlja. Temperatura ga je popustila, bunilo prestalo. Crna ruka na njegovim grudima počela je da bledi polako iz dana u dan, kao jutarnja magla pred suncem, dok jednog dana nije potpuno nestala. Dečak je opet počeo da jede, da se osmehuje. Život se vraćao u njega tiho i postojano. Milena nije dugo živjela posle toga. Kada je prvi sneg pao te godine, našli su je u krevetu, mirnu, kao da spava. Otišla je tiho, ispunivši svoj ovozemaljski zadatak. Nije imala mnogo, ali je sačuvala svoje dostojanstvo i pobedila silu pravdom i praštanjem. Sahranili su je skromno na seoskom groblju. Todor je bio na sahrani, stajao po strani, ćutljiv i poguren. Nekoliko dana kasnije sam je otišao do njive koju joj je vratio. Na međi, tamo gdje je nekada stajala bosa i izrekla kletvu, pobo je veliki drveni krst, istesan njegovom rukom. Nije bio ukrašen, bio je jednostavan i grub, ali čvrst. I na tom krstu urezao je duboko u drvo nekoliko reči, kao večni spomen i opomenu. Zemlja se čuje i pamti, mir duši koja je svoju branila. Ostao je da živi u selu, ali nije više bio isti čovjek. Nije više gomilao bogatstvo, nije se širio i otimao. Brinuo je o sinu, obrađivao svoju zemlju i često bi zastao kraj onog krsta na međi, ćuteći dugo, zagledan u njivu koja mu više nije pripadala, ali koja ga je naučila najtežoj i najvažnijoj lekciji. Lekciji o tome da čovjek postaje čovjek tek kad prizna greh i kad iskreno zatraži oproštaj.